se gura među tamo svim onim ljudima, udala na babu. Kaže, pomeriš da je baba da uzem pilat? Molim! Uzela baba onu safunjeru, onu tamo što je bila, suhomesat. A neka ti debela, sve posečala udarila. Pade debela tamo u raspoluti se, dolazi živa, nosi 4 pileta, 3 u ruci, 1 u zubima, sve poprimilo onu zelenu boju jer on je alkoholičan, ne znam da sam ti to nekad rekao, pa onda to ide se. Vozi na Pejićeve salaše, bog te čoveču, 22 sam ustao. Živo nije ni spavao, čeka nas na pencu, Brunda ispred kuće, sve nas bre probudio. Baba spremila zelene zembilje, one platnene, kaže, Đorđe, idemo Lindri, Đorđe. Ovako se tresu ruke. Utri smo bili ispred Lindli, ja. Kažem, Živane, koliko si popio vinjaka? 4 sam popio vinjaka. Koliko? 4 vinjaka. Odlično, vazi. To je grozno, to je alavo, to je primitivno, anticivilizacijsko ponašanje protiv kog se moja generacija i ja borimo. Ne možete tako, mislim, meni je Đorđe žao kada se pogledam tako. Vi imate farmu tih pilića. Vi, vaša baba, imate farmu tamo i onda idete u Lidl tamo da se bijete s tim jadnim ljudima što ih kupuju za 100 dinara. Šta? Ti se boriš? Ti si borac za ljudska prava, vi se borite. Ti se generacijski boriš. Kad se bari ti, babari, neki se borite jedan protiv druga, protiv trećeg. Kad dođete u spa centar pa se onda malo nabacivate sa onim vašim žutim gumenim lopticama dok tatičke sede gore u bifeu i piju pivo. Dečko dragi, to pile nije za mene samo obično pile. Debilko moj poludebili. To nemačko pile, to šparta bog te čoveče, po pisti ko Gerd Miller kad prima zlatnu loptu. Ovakvu nogu ima, ko Safe Sušić nogu ima. Ja to pile kupim za 300, a onda prodam za 1000 dinara. 1000 zlatnih dinara što sanja gladno dete da pojede Srbijanac, moj dragi. 1000 dinara? Vi da prodate pile za 1000, koja bi to budala kupila? Ne pita si Emilija Cukon što dođe na skupštinu stanara pa prva sjede u prvi red, da si onaj što sklapa leteći automobil u vrčinu, ona kinestoga. Šta je, što s vas dvojica da munđavate, je to vođa neku mačku, a? Jesi u onom smislu neku mačku? Nije, Dragane, on nije nikad neku mačku u onom smislu, nikada. On samo može s babanovi dekije da igra somi, da igraju fest, da igraju karte i pikadu. To on može da radi. Dragi dečko moj. Už ti pilat da ti uzimaš, a? Už pilat? 1000 dinara jedno. Moja, piš mi 5 komada i 10 za branju i za joju. Bravo, Dragane, odličan izbor. Jedno, Dragan Torbica.